Karibu sana my brother. Asante bwana Erastus. Wa mukata. Naam kabisa. Na wana mukine saa ni karibu Mutongo TV. Asante sana. Ndeni wa kamera eno no vike yuna kukedia museisia. Na we mutavya nuwo nekenda twambige lungu. Asante bwana Erastus. Kieko ni chomonde museisia ngo kedia. Kwa masitwani tawa John Mugekukele kuma kilioni cha Kalamawode uma numite konza ndiye kala sehemu ya Kitengela. Umete konza wekala sehemu ya Kitengela. Paguni ba wekala wakwa. Na wendo tongo iba. Nendo tongo ward ya Kalamawode. Ba Kalamawode ni bangu enda kutwika MCA. Mwaka wa 2022. Yes. Na batele minyanya. Tuju sakuwa nini. So bwana Kelly chambe ni karibu ni muvyano ndo akuka nenda twambi ova ukalama nondo nevo kwenda tongo na waye ndo tongo ivando no nginya wamboma nyachoni chao kithina cia mwene ndi wavo ikenda wezethia ni wamanya walika kana uyendo tongo yo kivila kilo kwenda nondo kila kivila kitha tazi ni MCA tha na mawela make othukuma mawela tu manene ma MCA the oversight the representation na ingethia yulwa legislative ku mathina cia mwene ndi wa Kalama utonyo kwase ni meva nikenda wezethia ni twamanya mathina ma Kalama na wetwele cio ndo utonyo mathinikia kethoka kwata mwanya wa kutongo. Asante bwana Erastus. Ngali ya Kalama pe mathina la menda mekuo kindu chambe bwana Erastus ngali ya Kalama asisia tuna mathina muno ta ngali ya maundu ma malelo malelo tuna thina mwingi malelo ni maito nundu asisia actually ndinenge mfano na kwa bwana Erastus na bala kilio kila numete cha ngali ya kwanza la Kalamawode ni wethe akana twabika na bika pala numia that is stage la numia ila ni baya malele kuma bu ni babika abandu kesa ithia ila kwa uwa ona wesethia ngale ni kwa mamono ni bidini tie ngale baya lamine na ndimanda kemba itakamota so ngali ni su ngali ya malelo ina mena mathina maingi malelo amolika kuonde ni nwe kwe malelo ama county na kwe malelo ama national weta tutu akonde ni ni weto tutu akonde ni tu county tiama national nundu wataro sisi ya malelo ama ma county maingi kwala makita yake wa mara mnandwisa ithia mara mabo maine kiwa nesa na maina sio wondo bailete so ngali ni ya Kalamawode that is ngali ni ya that is Kalama Changala na Kimutwa ni kukwenda malelo we say the at least and then me ku access malelo asu ila me ndete misiko na trainer yange ya malelo tutambito lika mathina ni alangi kana kuye mathina yange Kalama mathina aya twemina inge ya malelo twaze ni wali ko tongo ini na niwe MCA wa ward ya Kalama yutonyo thini kya malelo hata malelo asu ila wili kana we MCA na ndwena Kinando ni MCA na Kinando lakini nuisi ila walikaba wamino likaba ya watu kama Mutongo actually ni winda katua Kinando kila waiwe cha kutuka windi ni wa MCA walikaba ya ndini ni wenda kwenda we so close na Mutongo ula ni MP na ndwisa ithia ni wenda washughulikia ngali ni ya malelo kesa ithia ni mwase ubi malelo su yuta angu weta ama maram kwesaidia mama shughulikia asema ni kwate mailo estima county na ndo saidia ni wenda we so close na governor la wendeni ula wibo ngali kilio kila weke mba ni Kalamoga saidia ndo ndino wa Masaku county governor wa Masaku kesaidia ni twakwatiania aitwenda twiba mwe ukesaidia ni twenda na umoja itwa nena wasio mwene nake malelo maishugulikiwa no nginya Mutongoi ethiwe munyanya wa governor nikenda maendeleo methiwe no ndwisa ile asa ingi ni mwalikana ciama kivathukanyo twase walikana chama na kyo na kwalikana governor alikana chama na kwalikana chama B no nginya wese ni mwatuma ndo wese ile utathaithite governor maendeleo mefika aye ti lazima wese ile we munyanya wa governor nikenda wese ile maendeleo tasuma malelo ni malika kila kinda hapo bwana Erastus ni kana we ndo tengeneza malelo unakumwene no we yumasya tawe Mutongoi Mutongo la wibo
ukezaithia ona saingi ni babika ukezaithia no watumia resources yo ciaku cia useithia mwene ndi ni waelewa kana ni wamwete kana wina mubango wa muthukuma ukezaithia ni watumia resources ciaku ila nini wina cio kana ila mbingu wina cio ukezaithia ni wathukuma mwene ndi kuona kana wina utonyi wa kwitha no muthukume twene ne ongewa malelo tutaminite no malelo wase ne mo asine thina ndo watu ethe oti angale ne kina woze kamota winoke bandu be thina uzi otongo yola wivo wa MC ala wivo na governor nondo ethani malelo asu no nginya bese asine mathuko mavamwe na malelo mafikiana kutemwa ne sa meke wa moram alama kwikwa alama yikiwa watu sisi uthukomi wa malelo kuma 2017 twaje kuma 2017 nginya oyu wana pathukuma ngitwa hata ni matema ngitwa kana no ndo maili kufikio munde okay when rest sikilango tungia mobea nongo tungia eskari nongo tungia MC yola webo nuno tatete balotonya nuwesi ta wi mutongo yi ndwe soko na kindu 100% but we mutongo yola webo no tatete balotonya but kwa woni wakwa kembe kukwenda ni kwa ngai andu makalama manza kwa that is 2022 ningu tatanga muno nitwa niende sebala MC yola wibo palo biketi ko uve okendo keketwe ivyo kendo keketwe ndweza nondo watu ya monda tukoma 100% nigo aya twitiana ina ngeba ya malelo mathina nge makalama ne meba okay kwi mathina makewu kalama ithina wakewu kalama kwi thina wakewu muno nundu wisaithia andu parliament wisaithia kulandu maenda kutakiune kwasa muno so asundu mbethina mwela ni na mbango wa mashughulikia kembe kwenda ni kwanga na nyuba kwitha ni mutongo wa MC ya wakalama 2022 so kiwu ni kimwe kithake na issue ila na wotoni wakithini kiata kila ndo nyothe ni kiwu na tani MC yana kembe kwenda ni kwanga ina nyuba that is 2022 yes mubango la ibo ni ninze ball mbingi kusaithia nini anzia enembe balls ivima ila tusita ivima wenza chao na nilikana ndwe na kinando you kila kivo resa so ndo ni utabisie njambia ni kuiye o kila kinini ninacho kiuno cho na twakwarana na enembe nundu ila aswili maisi umoja ni nguvu nela tu utangano ni udhaifu utangano ni udhaifu nela tu kwarana na enembe ba kilioni cha kalama twa mino kwa na enembe na nitethesekela nacio na twenda na mubango omwe na twenda na umoja mundu mata ithima itukutha twi inda i possible kwinzona kema no kithima kimwe ndwani imwe yuasia kalama ni na ikonzite konza kalama changala na kimutwa ngenza ball imwe kalama konza kalama changala na kimutwa wisaithia iyo laisi kwisaithia andu ma kilio cha kalama ward that is no me ezi kwenda matono kwata kinta kiwu okay wane ne akiona alikana kana governor wa county ya Masako Dr. Alfred Mutua ayumi oneni wake mbungeni na nyena yevo ne waise kana ve na ball bakumi maana thanda tune 18 sinthi twenzi wa county ya Masako na county ya Masako yina ward miongo 3 ketha ndi obetia na kalama ne ward imwe nibo umite balls isusu wetawasi nzitwe kwenyu sianata tayine na wetangalia kalama bwana Restas kalama ta konza mwene bala nume umwa bala numete ball ila ni sino imwe na ball isi imwe inzitwe kuma government ni ya Masako inzitwe ni government ya Masako ila yibono imwe na inzitwe ni mfadhili wa mfadhili wa yumilia enzi yando na ne ngaene ndeba kalama kiwu tionde wazi katika hizo siweto wa sienziwe maana thanda tuna kalama yo ya kwatemwe nawe ata muno ngali ya kwanza umo ne kalama wode yonde na nenge wenda kivila kalama yonde umo muno ulanumete but ngali la ingeta kalama pena ball ila yenziwe pe ball yenzetwe kalama yenzetu ball ni serikali account but umo lanumete konza ya bikiwa kwenzwa ball tutana moto ya mathina langi ma kalama ni watu mbunge na nwesibu we akumone kwa sovya mia ni wathivo ni muya weva ola utonyotwa wambe wa gutethia mwene ndi wa kalama muya wambe ni kuiyo ni sio kwa bala nambe ye bwana Restas muya wambe ulando nyotwa ba yani mundu mama lelo nundu nye
ningwenda we at least ando makalama malelo on them very me easy accessible we say the mwene ndina na malelo sana sana la kwa mbuya yoka nundu la mbuya yoka na ku ya malelo maingi menda mekito maram we abai meko maram maingi maenda ulelo inda ona kwa into the standard ukasaidia ona kembwa we ona mota bado ekangale ukasaidia ona mota sina pinya kwesela malelo ni aso so mwe kindu kilange ndie ndo shughuli ya kindu chambe ni maundu ma malelo na ndio kia maundu ma kiu na pia nongenda wisaidia maundu ma uiti that is maundu ma hospitali nundu wa sisi atakilioni kila numete muno ta cha konza wasisio baki mutwa wasisio bandu ta kalama ando ingi wisaidia hospitali lanene moka kwa access no mokie masako so you sino ta yusia mu dembosu nisonge ndani soki nasio ene ndema kalama ward ma nyumbata ni motongo iwo wa MCA 2022 yes haya asante nende ote na malelo kewo uite peke nukingi chothe nyamwene ndo kalama kana no mathina sino manene okay silo no mbinge kana mathina mbiane maingi mathina maingi bwana restas lakini asini mathina ala manene asuni ala maine ala me ngenda ndiye ndo shughuli kala muno equaliku kwa ndadha twene ongewa ya maendeleo wanda musesia twene nange ya maendeleo ende na watuma ni ili tetu kenda imwe tano na watuma ni mukuve na ndeni wa mitandao Facebook ni Motongwe TV twe live ndeni wa Facebook vikia na kwetha withivo na we share kana utumie wanyanyu aingi sethi ni melo ela kilungu na mavikia na kusangia munda beti Motongwe waku ni weva ola wanyuvie na kwa thie chao na thukumite hata kuvikia vau nondo kwe Watongwe bathukumite kuyange namo manyuvwa mathamie musie mathi kwikala kileleshwa ange mathi Karen na kula kuonge ange mathi Kiswani kukuna kubondara kwa ndabie Motongwe waku anyuva na ni weva wenda bia thani MC wembera MC ya 1 2 3 bla 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 no thukumite kana veilata ndavye ili tatu kenda imwe tano na ambe otumane mukuve na vaindivi watu motumane na oingi kethawe ne kulo kwake bwana Kelly twena keva hena mema kutikivela cha MC ya wodini ya kalamane va masako ko no vikena gwetha we mukulia kulio kana wituma woni waku nene ndisi wakwa ku twene nenga ya maendeleo wasisa tawe Motongo yi na tawe omwene ndi maondo ni aswele we Motongo ina tawe mwene ndi ne cha muno kituma maendeleo mateke kakesioni nondo wesa eithe asaila mu kwitivila kwangela nyota yako ngo tumengele kanyota yako nondo niwe weva Kelly ni woka wa kona campaign nesa muno kwanza ina munuka musio muno nwane na nene ndibi wa meva asia nondo no yendo twana nenge ndweka kwivanye nekenda wezethia ni walika box nekenda ko makwoke kwako na kunwiki amwene ndi box wezethia ni wako nyuva na walikavo weolwa ni gara kuthoma mwenende matosisia nicho muno kituma ndongo cia nyuvwa ifikiana kwa na sisi ya maendeleo kisione majivu bwana restas ningusungia swali wangolia watoto sisi NMB ainge atongo inge alama nyuba wa na ndwisa vya after mami no nyuba maine ka kila me promise tenende kindu chambe nwisi ndu ilo ukwendo tongo bwana restas kindu jukele tekwenda akili ni kwako dele tekwenda ngoni nundu unasongwe maise kila kiakilini it is somehow temporarily teacher udumu but kila kiengoni ya mundu ni kindu permanent so you takwa nyegi you nithite kindu kila kingwenda kwika ene ndima kalama wode ni kindu kingoni kiyumite akilini so you ando ingi atongo yengi ala moka mena aingi mamo mena watoto sisi mena mea waila wa otongo yi wa na muno kwa ngalini ya mbesa so you ando ingi nala ukasaithia ondu wakulia ukasaithia ni moka imatumia mbesa mbingi na Motongo isu ila woka atumia mbesa mbingi abanga nundu ni watumie mbesa no kie watumie mbesa mbingi kwa ene mark ilio ila mekwita sia utongo ye amino tumia mbesa ila wa mwamino munenge ila kula ndasioka kuya na thikwithika ayambe otonge ila mbesa ndasie kani tungi ila mbesa sia kwa ila na amini kwikata ila na atumie no na nwese asunye ndimeta atongo ni meta atongo niwo uze Motongo usti Motongo ni Motongo inondo mekanile ya muthembosu kilo kinene chao kunyuvwa ni kuthukuma mwenende nangabanya ni host mundu vano etikivila eke kindu cha muthembosu niwo ona ndimweta studio niwo no avikia no amina point yesu ya kuelezea
ana wengi ndo kiatia la yolo akueleze niki movie kiana kwa aiye ndinamina bwana Erastus aya minogelelia eka minogelelia yes you ne onu na kwea kana mutongoi yani mutongoi na vision una vision ya kwikondo mwesi pia kindu kingi kituma atongo yengi maya mami no kwata ivela na la tongo imatenda na vision nundu no alama kitao kila angino mwesi angino masukuma ndo wa mpesa kuya ndo masukuma kuya tongo imokela ama kasukuma ndo wa mpesa ndo atarosia bwana Erastus kuya tongo itayu twende bindani ya kula ya kuna kula yes. Lakini kuya tongo ukamona baye tukito mini ya kuna kula tukita kwambia that is ibindani ya mweso twase mwi wa muonza wa ndatu bandu very true andu asuke saithia kila cha masukuma pe kindu cha tuma ki masukuma ni kenda mekata malike mambe kwita kura na muno kila ki masukuma ni mbese ila menasio ndu adrosisia na tongo ya ini mundu utonda okile binda ya mweso ambe itia kura na deno tonyi so ainge mamo ni mbese imasukuma ika masukuma okazaithia ni mathi bape mwene ndi nundu mena mbesa sio nenge anainji makanenga anainji okazaithia ni mama nenge mbesa nike nemekata itameo maonga meko mapo so kindu ki vision kindu ki ngoni ki akilini aya wane ni vision kana woni wa mutongoi na kila kithage musikumite John Kelly yes asukumitwe ni chao kwetike vela cha MC ya Kalama kila kinsukumite muno na muno dinene ya maundu ma amuika peke ndo kinene bwana Erastus kinsukumite muno ndo chambe we mundu wa amuika ni mundu wa amuika ndino naona abeta myaka eso ni mundu wa amuika bwana Erastus kindu kila kinsukumite muno kwetia MC ya Kalama na vision ila ninayo andu makalama ngali ni andu makalama muno ni concentrate amuikani na mwaitoni ndo atozo sisi ya amuika ni twatiwe tina muno bwana Erastus ngali ni amaendeo na nyina tosi cha bala numete ni mundu amuika ndailite kwenda na woni wambe kuona ukesaithia ni nona bala tuendete ndo atozo sisi aika anamuika ingina la twenda tu criticize wa muno yani yani ukesaithia ni twa demoralize wa muno ukesaithia wona ila mundu amuika ila wokela na wesaithia ena woni ukesaithia nitaweka ni niteuthewa so nyeni na vision ya inavodwa so ni na vision ya anamuika muno na mwaitu yuko ni vision ya muika yutwambie bwa muika muvango wako kwa muika ni wivai nondo ainge masya mwezi kwanza muika mukona wa campaign na mumono twalika andu muika toka masisia tukekata nondo ne moingi maiko na kula ende baidhi ndo baudhi kele muvango wako kwa muika wewe umwewo bwana Erastus muvango wako kwa muika muno nenda amuika wise hivi animenda me busy na kindu muvango kila ngwenda ika kwa na muika alamevo ni wise hivi kila mwana muika mwana rika ni wenda akwatie bandu kwatanite yani busy wise hivi mwana muikozu nundu watresi ya ana muika ingi mekalame edo nela wenda we ido ona songo mise kana idle mind is a workshop devil so now anamuika ningwenda metha me busy pando mekwatie so nyina wango musio gwanaika that is ku create mondo mama we na ugisethia anamuika mukila mwana muika kate wa kilio sana kilio ni cha Kalama wode ni ukwatililia bandu na ndusaithia pe bandu wikipite busy isu ne twase ita kumama ande amawia nyama wia na pia ku create mondo ma biashara kusaidia biashara na create ya mondo ma biashara kusaidia nimekwa nyana biashara ni kusaidia mondo muika ena biashara kwake onakemono kanini onakemono kwa matumbe onakembwa no biashara sia kusaidia ndane Kalamana ndo ilawe Kalamana kusaidia na muika ingi me Kalamana malikita mondo ni alama mandawa ange ba mondo ma unywa ange malika mondo ma chonga mikuka ange kuya nengo siweza kwa kuingi undavie ondo otongo la wevo kana serikali la yevo ondo kana ne kwete ya mwika mbau na ingi wetwele changewa ya mwitu nondo ase mubango wingi wangu ne kwa mwitu na twenene ayo lo wa serikali kana otongo la wevo ni county yonde na ukamba wonde ono ingi tuo wone totongo ikuya kungi nugitha wingelesya ondo amwika makwetwe mbau nondo nengi amwika ne moingi
na yu nenda kwa mbosoma motumane mondo musese ne soma motumane yu nondo na kuya kelungune ni thyango connect vo twine na va studio na tongoi na kuingale ko yenge na onena na kwa kwisela ile 3 kenda 15 na ambayo tumane mokuve ile 3 kenda 15 na ambayo tumane mokuve na vainde vi ni wa Facebook twe live ni Motongoi TV esune page tu ya Motongoi TV na page ya kwani Erastus Kithuku wa nzomo enda Facebook search ende okwanda ya wiviki na ko like na ko follow page isusitu na yu na yo Twitter ni @Motongoi TV ke @Erastus Kithuku no viki na kutwati yavo kana mbosoma motumani mevano ngaleko ya Facebook nikenda ila yingine some ngaleko ya ile 3 kenda 15 na Twitter asivuka mwana junior as streaming live online Victoria wanza musio kalas ya Erastus ngelese msiye ukite sana no imo kule yolo alelwa kuma kemutwa kwisela kanyongo ulani kumela katwa nata enda kwa uwa ona sivitali kuyendeka ni Victoria wanza kuma ulani kalama kila walene yolo amalelo ngaleko nesu na ndi Mutongo yola wevo ni kwate kwa oyu na afiki na kwitha ici cia mondo asu beo na methenya me yesu nyanya no afiki na kuthukuma mwene ndi esaithia lelo su ni wafiki na kwa ila Peter Mathenge are there no funds allocated for such development Peter Mathenge osu Joy ka John ya Erastus Kithuku John ni my cousin Mutavye bora alika kivelani andakatete kulwa ni kila ukwatha enendi we wandu kawese kulwa ni kila ukwatha enendi MC wakweta wanyanzi lakini mwavethi na ekamuika ulike otwo kwe nondo nyanzi athukumitwo kwake Victoria wanza ni wasi okethenge no tumani osu MCA Kalama ward ni John Kelly oswetwa Dani Cash na indi nake wakili James Kadhili shoni nzeo muno we museo Erastus uni wa Kenya we moko ni ma andu mamwe kana indi mu vya muno wakili James Kadhili ulani munene wa meya wa county ni ya Masako na ingi ayasia mboya ni mboya ya kwa kana andu makambi ya kosisia andu mamuika kuyanana na onene wa woni wo lakini ti uito wa muvuko wo ende ni utumane moseo muno wake wakili James Kadhili kana masisi woni wa mundu ende tikila we nacho evosini ne ve Mutongo yumwe ni munana muno eta wa chalo mumo ni MC ya wa ward ya Tulimani na niwe Mutongo wala inge mbunge ni akaunti ya Magweni ambe akito akitothia andumeko sise kitothia masisi woni mu vya muno Kadhili nenda ambiro soma motumani ndambira kwendera motumani yuni anda noke kwa ku undo ne kueletikana ovike na kunzongea yolo wa undo Otongo yola wevo wona ukwete mbawu amwikaneza twambira ba masawo Otongo yola wevo ngalini ni masako bwana Erastus no kwete mbawu anarika nondo watoto sisi ya kuo Otongo yola wevo sana sana wa kaunti ya Masako kuo bwana governor kuo mawi wala umilisia sindu ta watosi ze malelo maito okuno kupande tumala na pia ndo alamenda muno na narika alamenda obu na pia sono kila ndo nya kwasia ngale nesu ya kukwata mbau na narika at least Machakos County no ne sana sana bwana governor no kwete anarika mbau wanene wange waya mala no twinene amtwaze mawya ma county sindu cia kugelya mundu mwanga no twangeleka nyu bwana Kelly usomete nginya university kwa mkwangeleka nyu na kwa meana yumela meana kwenda masomo tasi na wina mo ndi wesa ithia saingi tesu ya kubanda mala wona mwika magweto wishwa mwika magweto mbaunesa masomo kila ndo nyoweta bwana Erastus onungu yendu duisaika on 100% na kila ndo nyoweta ngalini ya kaunti ya Masako ngalini ya ukwata mbau anarika no imakweta lakini timo no ndo watoto sisi ya paya ama tama obisine ukwe narika ni masomie twasomie tuyasomu mono na we witu tima lame mokondo wanda waweta ndo watoto sisi ya pia ndo alama twanya uyano lama la ondo wanda bye kindu wangu liwambia no ni somete biyangi alama tusisela pia no matusaise ba wala me asomu no makabiko university na we woti ko bana mala so ti ndo nya kwasia ino ko mando ma bana mala me mokaba ndo wase kuitenda 30% iwa yalo kwetwa mwika niwo wona ata watu sisi wona mwika ngaleko nesu kwanza ngaleko nesu ni kwasia ye nondo watu sisi ya ngaleni ya Masako county anarika 30% ndio tunambonengwe tuyasomu
So kila ndo nyoweta muimeona ndio na kana tumiona bwana Erastus nondo watoto sisi aika inge na thiba yanza kanela ni bakala modi sana ndiweta kilio kila chako nina narika ingia somo ainge mena degree ainge mena diploma onange mena certificate lakini sio nyumba so na on the me no Masako County so kila ndo nyoweta 30% isu ndi kuona kana nibikite basi mwe kama yako tumba uneze maina mbo kwata ilondo waze you 30% isu ya tender allocation ida mundu mamwe kama na newa na zingine we mundu mwambe although ma account yambe ndiwe account yeba ndiwe no ambe kunengana na mbesa whether wenda yes na kimana na wese na wena mbesa ziana nikenda kwa tender ya quick ya sijia kwa ECD pa nikenda no nginya with ambesa bwana Erastus veki no tabia na nicho ndo ndo tabia mwana mwene ndo lotu sia isio mono kana ni kuiye utongo in vision no tena vision ya utongo kana tena utongo ingwe ni ngone tikuma akilini na nasio kana kuya kana ila kuwa ndikwe undu wanda byendo yatakana ando ingi anamoika sana lazima ndo likakemba ni kwera nala na utabia onde tusomete tukabika university yangi tukasoma diploma bana babikite but mena isomo watoto sisi ando ingi kitambo wiso twika ni wali kaba ndo tobisine ndwe soli kamana no lika atu za mutula watu eta watu ni watu takitebya watu takitebya so tusamu kitebya chu no nginyolike buko nikenda kwisaidia ndukali kabaya mbe no umise kitebya na kundwe nacho nondo ndwewe yani wo school we graduate na ndwe na kindu na wetu mbesa uko atewe nicho nakwiya mutongo iwe na vision ni mundu we uya mundu wazi ukesaidia kana ndukwikia mundu asuma akunya itebya una vision no kwenda tebya chao no kwenda tebya muno anaika kila tonene ya muno wa munde so nye tani mutongo iwe langu enda nina vision ya kwenda ni twike MC ya wa Kalamodi 2022 ukesaidia maundu tasu kilione chako sana nina ngaitila muno wisaidia mwana muika wonde ulosomete palotonya no nakuya ndwisa beki ndo biseto yambia ni kuya ndwisa ika maundu yana kwa yana so no nginya ona aleka yana kwa yana but no bikaba ndo kesaidia no wikite ika above average very true no wikita above average so wisaidia maundu mausisi maundu maitevya sikiki ndukimo buko na mundu ndewe yani wambie msumbwa nundo the moment la wambie su wambie kwa kuya mwanariko ende au nyekindo kuma mabuko ni kwake ukwa bwana Erastus mundu sio kabaya tinambe yoti kwata ngombe nyumba yimusiko oye kanambe kwata aliko ngeini ali no kuna ndongeta ambe kuna ndongeta kana pia kembwa no mundu jenu nusikula la jenu ni mate kwenda mundu wa madhokuta monge chao pe mundu odibaya inyake kaneve yake nenda nau kana mwitu unde kitheka nikenda peka wila ni wiye bandu na kawila kukeiwe kenda mbesa cia nonduna yunda bi mwana Erastus ila kimwana chuchoka kana mwana wa mwiko suoka athiethe ane atewa kitheka ne ngombe na uenda kitheka nocho kilacho nda noka no the one that atewa asome alafu hizo wakatewa wengia mande wia omia skulu ambe ya komanda wia wa komanda wea alika wea ni wa komanda wea ni ndo thuku muno so you no sio ukesaithia ni weka at least we una vision ya utethia anarika ni weka kindu ukesaithia anarika ni mena yani menola ndiye sini weta moyo kana ni weta bwana Erastus ukesaithia at least ni mona mutongo ina vision me yani na mutongo ila winamo ukwa watoto sisi anarika aingi ibinda yetu bwana Erastus menungu ne kama nono kwetha no atongo imaiti biala mendene nundu wasinto ila tu weta na nisiogelelo ingi na ingi niki kitumi kila menungunika menungunika munondo watoto sisi mutongo Yesu sindi lo kweka kasi ndo itumete ngoni kila simi kile uswania aya to kwa mwikane inezi wakakwitwa mwikana itu pe mama aka na mundu wa mwika anengwa utongoi ndatona nondo weza ithia saingi no wewe andu ba mwika saingi to moto lo moti mundu wa mwika nono takele no kwenda kivila ende amino kikwata no weze no kimwana no mundu we na vina elika stareni weza ithia no ni kukata kuna maendeleo kwa mwenende bwana Erastus yangu ravie yolo akindu chiwango swali wangu lia swali wangu songe hata wo
naku ya kitambo wise kwinda na alamea ma kwite kibila ti kwite kibila ti kokela na kwasio ningwenda kwite kibila no nginya winde wikalite ukethwana na ngo yaku na akili yaku na nduinda na kila mtu akito vision kana maona kana woni so you mundu wa muthembozu muika undu wa weta ule ekukila atwike mutongoi eti otongoi na kwa alama neema ngai nginda munenge tika mutongoi ndathio likila starene mundu su ndeta cia kibila nundu ni kwinda vision yake mundu su enda asuna alama enda awia kuko ana andu mamwika muthembozu tiwo me ogoma kwenda ivila matena woni ono no tuonie 2017 kwa amwe mamwika manyu vyo niwo ende amwe kwa mona simo mayosa kwanza mathoye makali manene niwo yes ngwe andu mamwika muthembozu na mundu wa muthembozu timosio yes na ndona rebya mwene ndi mundu wetsa kwa mutongoi muthoime nesa muno umanye mundu no wa muthemba mundu no wakundele kana no wakwetethia niwo aya twendea na namba osoma motumane wende no tuma motumane ili tatu kenda imwitana no ndabya mutongoi waku ni webana athukumite hata ningwenda manyondo kuthukumita kwa kesioni tafadhali vikia na kuondabya no isaitha ni twambuleka kitu kesioni ndo kwilie no ndo kwisila kilungu ni kenye tuonete maundu mayaila atongo yamwe mamulikwa ni enende maisemba maisise ndo kesioni kwilie maithukuma una kwetha ni kuwa we muvinye no kwenda bathukumwe na ni wese ola wela thukuma no etha ni wese ni governor no wela thukuma yozu tutavye etha ni wese ni MP tutavye etha ni wese ni senator tutavye women rep tutavye MCA tutavye no ola wela kwetha aithukuma yozu kwesela ili tatu kenda imwitano namba otumane mukuvi na vainde vi Facebook ni Mutongoi TV isine page tu enda utwati ende no page ya Mutongoi TV na inde we like na yenda ngati ende no page ya Facebook Erastus Kithuku wa nzomana hivikia na ku like na indi bwana Kelly ndasomete maotumani nondo niona ni maingi monova alamende no tumani enende ni chao utonyaika kana ukwenda ikakivathukanio no tongoela withito bo bwana Erastus kila ngwenda kivathukanya na mutongoela wivo kindu cha mbene ngwenda ni ngwendo create mawia sana kwa na muika nabe kino ni wetie cha mwaitu mwaitu wa rosisi ya miona baya mizine miona mathina nondu withia mwaitu ingi mio misie mekaloma na mawia bayo ndo mekwika so ni ngwendo krito tu biashara wisaidia nalika baya kalamod ni na kriti tu biashara kwa mwaitu wisaidia na mopia maine kalamana so na pia kindu kingine ngutabise na kuya kana pia umundu talani mawetie mambe malelo na sia nongwenda ningwenda wisaidia malelo alama tietwe na alama tanamba kwitha matanambo kwitha manasi ubwa ningwenda na minolika bandu baya kalamod wisaidia na make sure malelo mesawa na pia mathina langi walangu tabisi maki wisaidia na pia ninenda kiuni kienda kitonyo kwatekana kuwasia kindu kimwe kwenda kivathukanyo ni mukindu cha maundu mama wia kwa anamuika kusaidia anamuika maine kalamana kuwa muika makalama kwa uyu wenda kwa semea kwetu nesa mutongo yola wivo ndama kwetu nesa okay aya kati so motumani uno asia eta wa Samuel Musyoka utafauti ula utonya kwikithia kalama wode ni wiva nondo ni twese ondola ala ange mathana na makwata kivela mekwatia kwetethia na misio ni kwatia ondo utofauti kulalia ondo lote na ikakivathukanio ni uzu avikiana kuelezea bwana Samuel Musyoka mwesu kuwe wa kalenga Erastus kwa kule mweni witu kana no to trust amwika na mali ya mwene ndi President Uhuru Kenyatta anjaribie kuma point ndini wa serikali yake muvalocha onakava atumia yu bwana Erastus jisonge swali si kulia si omo mwene ndi ondo no mini yokutabia engo siokelelo ingi ngwiye kana mutongoi ndanyubwa kana mundu ndenda otongoi onaena mwanarika ukweni wesi anarika ni utavisio na kuya kana anarika itwa demotive muno wesa ithi andu meona twitonya otongoi wesa ithi ameona andu akomau kana andu mana bicho meona mana bichatu bitunya kabaya ni matonya otongoi lakini kiuni aye kitumi cha ukweni aye niki
mwanarika mituki na ningwenda kutavya mituki ya mwanarika. Mituki ya mwanarika ni kana ukwa atumia watu sisi ya tabaya ilio ni ila tukwenda kula. Anarika ingi menda matonyo opikika mituki pia ni enembe. Nundu watu sisi ya umundi uningu nenge example. Ninayo natumia onarika ongina nenangana mu bantu bangi. Anarika osuma mbia nuwese okwa MCA wa kwitu ni mutumia. Na saa ingi tuweza hao tuenda tuna mwanya wa mubikia. Lakini mwanarika mwanarika yoyote nutonyo bikiwa ni pia ni anarika enzake. Tamwene ndibaya. Ukesa hivi ya nundu umundi ngatwika MCA wa Kalama. Anarika no mende matonyo ni mbikia. Nundu wasia atumia. Uka withethia mundu kweno mabikia baya no makia. Mazi atumia zimeda na experience yotongo. Menda na experience lakini on experience ina mena yo lakini wisethia takwanye mwene wisethia nongukia mukia nundu otumia wake. Nundu ngendo mu approach. Ukwenu wese atumia menda amekwataniti muno yani menda busy yani menda either busy muno. Lakini wese anarika ilo onela opetete kundu uwe mondoni mako. Wethe mwanarika free kwenda kuinteract naku. Lakini mwanarika ndenda free kuinteract na mutumia. So nyekilando nyo kutavya bwana Erastus na ditavya mwene ndene kana anarika ni buso yitu. Ya kuungama utongo ini. Wese ethia ni twatetea. Nituenda tu ya tongwe. Ndino itu ya Kenya. Aya, asante. Ndeleva dere na akia asia John Kelly ninonete ni mutongwe musio ketumi nondo ni wese mathina ma Kalama ward. Ozi asia wene wonete we mutongwe musio na ni wese mathina ma Kalama ward. Ende no tuma motumane ne na kukila nile ine some motumane ma ile itatu kenda imu itano kethandu ne so tuma motumane wandabya mutongwe wakuni weva athokomete ata na yende we tuma motumane ndavye eta wa ata kana ne MCA wava ni moyumbe wava mondo no mathukumange to ku ground uvikie na ku ndavya ono yasia Erastus kwitu ni mbone malelo maile matweku na ku etina ta ange nenoni na ku Kalama changala na kiatoni ende kuma twasa kuwa MCA wa Moika Alex Mulemba kone kwa seovie ando Kalama maamuke na mayekana na atongo ase okay SK kikema mbone na indi MCA Alex Mulemba ethi twaika athi wa muno nthino wa kilungu kino ni kwatia mutongo yosu no thukumite ndo vailite nondo ane ndi ingire methitwe mayaje no thukumite na ni mundu wa Moika kuni wona ni musio kana wa andu wa Moika no matonye aya uno nake asia Moika wandike to tumanio kwatanetie vano Moika nyuve mwama we ndina welo matafadhali kwa yingi wetu matumane ndabia sitwa yaku bwana Erastus Kethia John Kelly na we muya nekase na kwata kivela na akakwata kivela na nyuvie Alex Nganga miambane wade na nothokomete nesa Viuni Philip Ndombi wa Motucha miambane kitwi chakati ayausu embea Alex Nganga ulanu we motongo wala anini ndene wa mbunge ya kaunti ya Kitui embea nothukomete nesa ngale kwa yesu sia miambane ni kitwi chakati winzi no somethangeti muno winzi jise tabia motongo osu anene maskulu meka ata Peter Kithuli kuma Kalama Mbwane aya ozene yakuyone ngawa ya kisomo nondo twa motongo no Piondo tonyeka ukasema nwasukuma siani lambini uganda kisomo cha maatereka no nene akyoja kisomo numete malele na stima wekiwe vatiala Messi Muonza na mutongwe wa malele ward ni waaye haya mutongwe wa malele ward wetawata mutongwe yosu no mule kwa nene ngale kwa Yesu vikangale kwa Yesu isaidha ni wa materia ndi no tuma mautumane ngwetha ndi masoma o twende na kilungu kino tutanambo minyukilia bwana Kelly pe musese wazi ngawa yake somo tayo MCA nondo no twese MCA mono kisomo CDF idha na yumbe ende veo kalaka basari ka county na tawo mutongoi nondo tuyesa ingi no tumio kila kinini we na cho ukatumio connection ila we na sio kwikithekana no wakile kisomo ndwani. Asante bwana Erastus ndo swali yu
kila ndonyo kutabia ngalini ya maundu ma kisomo kila ndonyo wetea tawi mutongoi natangoi yekana utongoi uma ngone ndine na maundu ma kisomo na nunu isi mebathi mingi nda yewe ngalini ya mpipa ya ngalini ya nini ya maundu ma bursaries ni kuiye o kila kinini mutongoi tani mutongoi kila ninacho na kwinda nina vision nisuke zaidi ya no nithi ngane no na kimwani mwalimu nundu watoto sisia ngalini ya Kalama ward pio siana wenda ukethia siana youth ma skulu silio kwitha uka paikindo siendesie na kana ndu saithia kana nikae kana nebie na kana ne watoto sisia kana kuke miaka yako ka ona wa koma na ko tungi ngoma naona tuna nitukulia miaka yatu ndu saithia miaka ya kana ku ila ile tekwitha yani kaiku yake class kila kai watoto sisi ata nuto ndio kethio kana miaka yako ni abitukie na ndukakulia we class chao kaka kuya ke class 2 kana ke class 3 lakini watoto sisi bwana Restas mlisa idea class kana ku kaya ile tokenda class ile nunu nika abitukie ni wakati nunu kana ku kayenda school kaina fees yu tanye ni mutongo ikindu kilangu yandaika bwana Restas o kila kilini ngutabise ni onacho nunu ndu esata wi mutongo ndu esako kila yuke wambe ku ndwa ye twenda twiki arambe chao arambe sinda simbinge ndwa so yu kilangu kilangeka ngalini ya kisomo o kilas ngalini ya ubadio ula wasilikali ula monini na uo na kila chako ninacho kinini nga make sure nga tethia ando ma Kalama ward kwa sana ila ite school okay aya be kulio ivano Kisilo Steven Munyao yasia kwa kuli akeli ate oso kevela ndaka adhamia Karen ningusonge swali yu bwana Kisilo ni musonge swali yu na ni muyate ningutumia ndeto no muno bwana Restas no ndeke yako umetumia ino ya utongoi utongoi balauma kitu cha utongoi uma kwa ngai no utongoi umite kwa ngai ni kutabisio ingi na ni kuyo ingi na ingi kana utongoi uma kwa ngai lakini ndo weke akili no weke angone so na witha na vision wale kwenda na vision ya kwitha nunu ngatwika bwana Restas kana nenda kivila nikira ni dhamia Karen usaidia ndina vision kila ngwenda baanenda imbesa nenda uya ni wengu manda so na kwa ndiba ani manda uya ne ba yani tedi mwene ndi na usaidia mwene ndi ni wewe muyane no tongo iwako naende no sio muno wandu wa kwansekana we na woni Jeremia Mutunga kwitu ni ekalakala masinga MCA witu ni mwande na no thokomete nesa batikila watialia no mawia kwa mayouth no tu mutongea ingi atwege nesa aya munana wa MCA wa ekalakala mwesimu wa Steven Mwande wono thokomete nesa inde mawia kwa mayouth sisi aweke nesa magwe ademe okutonga ingi na yende we na mo Steven Mwande ndano mbithukesia kone asimo aya na ende mwana muzesha ende anondabia nuko nazo ne ende mende anondabia undo kwa kwili na kunikerekela kwa nyoti wetu na yito kwangela kanyosu ya kalakala mheshimiwa ni wewe kana mayouth ni makwenda mawea yuno ko sisi ayiye ya kiondo na neshua anaenda nda kwethukese ngo motabia kanene ndi amuikane makwenda wese idhani mekwa o maondo makwa tokendo mawea ngaliko nesu ndabia na akuni weva na kuthukumita hata wende no kulya bwana Kelly Makolio Munyiki boys ko ikombe no mathina MCA wa ikombe ni waendie aya MCA wa ikombe valawe umbuka wane waendie nita wa mwenzwa ndizine mwenzwa kana mwendwa wandikito mwenzwa kwitu ni Machakos Mumboni North ku kwitu by project onaimwe ya Mumboni North naende nathe kanondo wasia by project onaimwe yaikwa hai kweli banu bethena bwana Kelly twende no minukelele tunataka homito minukelele ando mamwika twa nithia ingi ba Kenya na neguo tetwe ya wa neguo kwa na census nikana kilungu kinene ni amoika na ni kuona nekana amoika tukosa kula neza no sasa ingi twana ngati yoza kula ni tu ya ingi lakini za ingi za yoza kula na no withie mwekwe niwe tukanyiba na maikula aya kindu kingi cha amoika mea wae ni matongo imawoni kumela na neo school ne wa mwana matongo imawoni
oni hoini wanatumiaka o ngwe atongo ni maoni na kuno weekend cha muthembozu no shenezo miyosara tayo motongo no wendo ni gotongo ini bwana Erastus one wewa oni otwe wa utavika yukilando nyoweta yoloa undu atongo anarika tu ya wanione okay nunguta bisi anarika ni twabothiwe na twabothiwe muno ni kwiwaka na twitonyo twika tongo nundu kitumikila cha kitumite twebudya bwana Erastus ni kwithaga na watu sisia anarika ingi ni malikile maondo ni maingi na mena knowledge ta watu sisia bwana Erastus ukesela bandu be anarika sana yu kilange example langu ndo kunenge anarika amachonga ama mukuka actually bwana Erastus ukesela bandu be andu asu machonga na ndu wenge waila meonena ndu ikolo bala mai kana anarika ona me onywa na ndu ikolo bala mai na ndu ithukise kila meonena anarika asu menda mainena maundu manene muno menda amena maono manene menda amena mawoni lakini menda amena maoni lakini watu sisia anarika maaye mundu wa kumokelia kana kumaembawa wesethia anarika ni menda na chao ni menda mekitumi kana ni matwika chao ni matwika atongoi na hicho kitumi wewe atuthiwa twitonyo tongoi kitumi niki kitumi nundu itwaye muno itwa anarika itwaye andu matonyo kwigata batonyo tuthuthia kana twembawa ukesethia itwa twika kitumi ndeni wa chao wa society kandi ni wa ilu ila twenda kuno betha thina muno tu thina witha we bau na andu bamwika mele kukila maile kukila one uzunondo we wone we bijo miaka 40 we wawo ondu waone na twelekelo sa kwa nini andu bamwika ni sino matumi wanai mundu bamwika no woke HIV mundu bamwika no woka akimangale Erastus mundu bamwika no woka nanga mali ya bwana Kelly anu bamwika no matumi wanai ndo asilingi 50 niwo otono tabia andu mamuthe sweta yu andu mamwika kila ndo nyoma tabia ni mia andu mamwika maiko tumika naye nundu watoto sisia na andu alame umatumia nai na langu wete ngeyo weta andu matana maoni alame umatumia nai so ne binda ya anarika mokele na maenda na kindu ni kitu no woni wisethia maina atumiwa nai na andu ame mokite kana alame kwenda ivela inene alame kwenda ivela that is mwaka 2022 wisethia nundu watoto sisia twalike ibindane ya siasa kana ya kula anarika ingine matumia wanai na kunengo tubesa tutu ini tu watu ita miongo 5 jana ukesaidia mwanarika ni watu wanai nundu onengwe tubesa tunini akathia katika baya ila mondo ni ma uchonga maonywa nundu atosisi kangu tabi bwana Erastus kitu kimoja ile kuelewa umundu be mwanarika musio muno wiba yanza utanywa no utathimuka utatumia sindu isu lakini binda yetu enete ya siasa kana yetu mundu usu etendi kulichwa sindu ni cia muthembosu wisethia ni walika sindu ni isu nalika kwebinde kube na kumabu ndaendea ndaendea na bandu bala bandu na maisha make maithoka na maisha make ndise mathoka so kila ndo no duya amwika ni mokele na ndise ni menda na akili ya kwitha ndukarete sisia mundula ukwendo kulicha mathinani nundu andu asu mendo lichana anarika mathinani wise anarika ni menda na mathina maingi sino taisu mekwenda mayenda okay. Yes. Na indi tutaminite niona mautumani ni maingi muno inaenda na mbo soma mautumani nende no soma mautumani na novike na kutuma niona andu ingi mende no ndabyondo atongo imo mathuko mangite ende na kuondavye yu kwisila ile tetu kenda imwe 5 na via Facebook enda utuma mautumani wangu va Facebook ni Motongo TV isu ni page twenda like na we follow Motongo TV na page yakwa enda like ni Erastus Kithuku anzomo ndabise Fred Mbuva ni MC wakwa ashungulike andu mange ni thina usu wake wo na indi ngene nitweke vote yangene bena silanga wangale kwezu we madhwano era madhunya kindu cha muthembosu we silanga webu akwe wenziwe ne musungu mwe 1956 na ino alindekile na ine ndema aguma isemo etha tongo imwe mathukoma mone makwithukumia na ine mwe koma na bala bandu 11 aya ni kwatia ni moshunguliko wasu kwitu ni Mwala MP wakwa ni Kawaya MCA ni Kisila na wote wako sawa kiti Elijah Mwala haya
muyumbe ongewethitwe aikathiwa muno ni aseisia makuma Mwala ni mheshimiwa Vincent Musyoka methitwe mayase muyumbe wa Mwala no thukumite nesa kwitu ni Kilungu Makueni MCA ni Mbevi ni waindi evyo mutafika na 2022 ni vikie ni molwa aya MCA Mbevi no mandangala wezu sianga na kukilungu we wando katete kwa ende beno tumaniwe bano masa muno lakini ni ngosoma nondo ni utumaniwe na wena witonesa na ni utumani wailoya kusoma uno yasia nita wa Vincent Wambua kuma ki makiu Kalanzoni ward na twithitwe twina thina mwingi muno twambiye na kiwu kila twathiwe kula atietia amwaitu maitu mate ya malio ute wa lelo munene wa Mombasa ulane mwisho munene muno kwa na ala mekuthoa tavye Kilonzi ni enuke nondo ando ni ma mulaukile takiwu haya uziazia alakwesu mena thina muno ni kwati atongo ni mende na kwiwa thama yewa ni meotabwa Erastus nita wa Timothy Munyoki numete Machakos County Mwala sub county makutano ma Mwala ward MC wa kwani Honorable Brian Kisila kiye kameni ka nguvu batecheva kesawa tano tena naende Kisila na umelete studio please oh yes naende Kisila ngoko ni asimu wa ke studio ni monana wa MCA Kisila ngoko ni asimu munene nondo anokutobani ene makwako tuke tutundume bano nita wa Philip Moteti numete Malili MP ni Zambia stiba twatiwe o Messi Monza ila itakwada stima silanga esune story silanga iwete kanezi story nende mheshimiwa engineer Zambia sisi ene ndimangale kwa Yesu nende naenda kwa ambao sisi yungale kwa ya Facebook nayo yansiata ndana ambao di Facebook babe utumaniwe bano walika asia Erasta Stavia John Mokeku akwatane na mheshimiwa Victor Munyaka na kosa kivela chutene Alex Ngila ndi Alex Ngila ni movia muno kondo watumani wagu ndi nenda kwa mbose watumani meba ama Facebook nikendo ise ndio aminukilia Kilungu kedha ndio watumani wagu yune usome vigia na kutuma oyu ndomeo watumani wagu ondavia mtongo wako ni vatu aminukilia tunaandika ile tumine Kilungu kitu nenda bwana Kelly wesaida nwane na tutusiake sia muthia twende na kuminukilia na tutaminete nende no bingwa sema ndo ame mitandao saingi methe ameona mathina ende ngo vingwa wesaida nena soma motumani menyu mwegesa si Erastus atu yetu motumani nanda na soma kisola muthethe ni twi mwanyane oswetwa Kivoito Junior vamo ko elengi Chalo Paul Chalo Paul wa chokerela ingwe good morning ovaki onywe masi metambo ye Lord and Kilengi nyamuthia wa Kilungu osune John Kemote Samson Karioki asia muthukumite mathukumite na hivyo vaikendo ona vanini andu ameka otukenga vatandia tumanenga kura ama kwata mbesa mathoe makali manene mavu manene na maendeleo kuna ndiko na kura ingi kwanza enende kunia mundu kura ambaye ku evangeli ekomineka na kwata kura nye ndikakona we mwana ose na wo na wo no kona enende ingi ndo mena wo Kennedy maingi yachenga lokosea masi niwende na kwelwela na ndi bwana Kelly twiminukilelia ndeni wa kamera eno yu ndetu cia kusia muthia okwanda tikemwe osamarais kwa mwene ndo akalama na ndabyo ginotana na anene yulo wa mea magu magu tikipenda cha kalama au ndeni wa kamera yesu no twese kwiona evinda na no tumanda no evinda ingi ukatwete ya manifesto kwete mwene ndo manifesto magu nise tuyote na ende yu ndeni wa kamera yetu mine asante bwana Erastus kilando nyone na kwa ene ndo makalama wode ni mukulia mwako situendete wa 2022 ngayenda monza kueta ni MCA wenyu ukite na maondwala na amino mwatha kisezeni kicha Mutongo TV ningamina kuyanisia nune ya ando ingi comments bingi nesio kasi asia kana ando ingi meka ukengana na pia newe aingi mane na masia ando ingi methana mawathano maingi na maito maibiki yako meanisia so kila ndo mutabia enende ma kalama nemwe kana kila na mino weta na asia kana utongo iwenda ngone inda akiline so kila na mino mutabia na mino mwatha bandu ne bana ila inge mbingi ni nasio sie ngone ite akiline ngamina kweka na ngianisia
Asante. Asante. Na indi ni muvyamo nondo akuka bwana John Kelly. Asante. Manda no evinda ingi tuendee twangie munino wao nuvani. Nange yu manifesto yimbene yu. Uka ututabi na itabya mwene ndi wakalamatiwo. Wasio kando kethanie. Na wengele sia munana wawitwa Cosmas. Nengo makezo muno. Engo kezo muno.